cái chốt tay xía hơn rồi bê tập canh lừa rồi thay tổ chỉnh lá thay xía là trò công ra giữ cho cây nè con thời tao tổ há mà nó rồi là bố à mà các chú ơi tôi tập các thay á thay sư hả đi xỉ à này thằng ở cỡ cây để cho nó cỡ ra không phải à cái bẫy giả rồi rồi ra không cái hả là ha nên nóจะทำสมัยนี้ก็คือต้องไกลกันนุ่งตานุ่งทำม้อจึงขันเกิดก็ได้ยังก็หาลูกตาเกิดนะยังก็หันลูกจ้าซะนะลูกการลูกเหล่าเนื้อถุงการลูกเหล่าตีนเราหอละมงเลยซะนะก็เจ้าหน้าเขาจะไล่ลงมาเขาคือก็จิตตกเกิดกันเลยแต่จิไล่เลยก็นอนอยู่ที่ เขาปนเดียวเลยอยู่ที่เป้าเนี่ยสัตว์จุดสู้โน่เนี่ยก็ใครก็ตัดได้เลยล่ะอย่างเกิดไล่ได้อย่างเกิดไล่เลยมันจะมี ไล่กันเป๊ะจังเลยแต่ยอดต่อแต่ไม่กุยจะกู้ซะ จับกูยังนึกว่าปลาเรือตัวกันลุ้นกันลุ้นเลยขอนถึงกองห้าเราจะสุดตายห้าmà nó auto thế chưa thế lên là sao rồi rồi giờ bắt cháy đó cũng các anh nuôi cũng tăng cửa hạt tàu mua sang lâu nữa cứ nó mua chỗ ở bên bể tôi còn nó bắt sáu đó nó sẽ có một nhà nó cứ chỉ tu là cứ cành hai lại đó đó nó đó
所以让弄就干多哈呢。lo là chúng ta cho lấy chắc cái chụp bù lên bao số chắc cả